Ukraine iritegura intambara ikomeye cyane, intambara iri kuyihuza n'Uburusiya, dore ko ngo igiye gukaranaho. Mu Budage hadutse imyigaragambyo ishyigikira Uburusiya. Ni Ego Stamina TV na Ego Sinei One. Ikaze. Ku cyumweru tariki ya 10 Mata 2022, ubwo wari umunsi wa 46 w'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Amakuru yiriweho yavugaga ko Ukraine yitegura intambara ikomeye izahanganamo n'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwayo. Umuryango OTAN na NATO ukomeje kohereza Ukraine inkunga y'intwaro n'amafaranga, mu gihe Uburusiya nabwo bwashyizeho umuyobozi mushya w'urwo rugamba witwa General Alexander Dovnikov wahanganye n'Abanyamerika muri Syria. Ibimodoka kandi by'intambara n'ibindi bikoresho byatanzwe n'Ubwongereza byamaze kugera muri Ukraine, nk'uko Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yabitangaje ubwo yasuraga Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku wa gatandatu tariki ya 9 Mata uyu mwaka. Ku mugoroba wo ku cyumweru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA nazo zahise zitangaza ko zigiye guha Ukraine intwaro ikeneye mu rwego rwo kubuza Uburusiya kwigarurira ubutaka bwayo. Ukraine kandi itangaza ko nyuma yo kwakira inkunga y'ibikoresho by'intambara irimo guhabwa n'ibihugu bigize OTAN, irimo guhita ibyohereza mu burasirazuba n'amajyepfo, aho urugamba rugiye kwambikana hafi y'umupaka w'Uburusiya. Ubutegetsi bwa Ukraine buvuga ko buzarwana intambara karundura mu burasirazuba bwayo nyuma y'uko leta y'Uburusiya ikuye ingabo mu murwa mukuru Kyiv ikazirundanyiriza mu burasirazuba bwa Ukraine mu ntara ya Donbass igizwe n'uturere twa Luhansk na Donetsk. Icyakora mu bimodoka by'intambara n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi byahawe Ukraine, Uburusiya buvuga ko hari ibyo bwamaze gusenya byari byakoze umurongo byerekeza ahazabera intambara. Uburusiya buvuga ko bwasenye ibyo bimodoka bubirasheho ibisasu bya misile bukoresheje kajugujugu zabyo ebyiri zitwa KA-52 cyangwa se KA-52. Imyigaragambyo kandi ishyigikira Uburusiya mu Budage imeze gute? Ntabwo bisanzwe ko muri iki gihe Uburusiya bwahawe akato mu Burayi na Amerika haboneka abantu babarirwa mu barenga 600 muri buri mujyi bigaragambya babushyigikira. Imyigaragambyo kandi bayikoreye mu mijyi ya Frankfurt, Hamburg, Lübeck na Stuttgart mu Budage, bamagana icyo bise urwango Uburusiya bufitiwe ndetse n'urugomo Abarusiya ngo barimo gukorerwa hanze y'igihugu cyabo. I Frankfurt, Abarusiya baba mu Budage bahahuriye n'Abanya-Ukraine nabo bari mu myigaragambyo bamagana intambara Uburusiya bwagabye ku gihugu cyabo, maze polisi y'Ubudage ibijya hagati kugira ngo batarwana. Abanya-Ukraine bashoboye kurwana hose, ntawemerewe guhunga igihugu, niyo myanzuro abo baturage ba Ukraine bafatiwe. Ese bimeze bite? Inzego zishinzwe gasutamo za Ukraine zatangaje ko zataye muri yombi abaturage 2200 b'icyo igihugu bashoboye kujya ku rugamba barimo kugerageza guhunga, nk'uko byatangajwe na radio y'Abafaransa RFI. Abo baturage barimo abafite kuva ku myaka 18 kugera kuri 60 y'ubukure, ntabwo bemerewe guhunga igihugu, ahubwo bategekwa kujya ku rugamba nk'uko itegeko ryo mu bihe bidasanzwe Martial Law ribiteganya.
bagerageje guhunga bakoresheje ibyangombwa by'ibihimbano ndetse banatanga ruswa ku bakozi ba za gasutamo bamwe ndetse ngo bapfuye bambuka imipaka Ukraine ihana n'Uburusiya mu misozi ya Karupet. Ibyo byabaye nyuma y'uko leta ya Ukraine isabiye abaturage bayo kuva mu duce tuzaberamo urugamba mu burasirazuba ndetse Uburusiya na Ukraine byanemeranyijwe gutanga inzira z'abantu bahunga mbere yo gutangiza intambara ikomeye. Papa wa Kiliziya Gatolika kandi yamaganye iyo ntambara, uwo Orthodox asaba abayoboke kuyishyigikira. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yasabye Ukraine n'Uburusiya gushyira intwaro hasi bakubaha ibihe bya Pasika, ariko uw'idini ry'aba Orthodox ku isi asaba abayoboke gushyigikira Uburusiya kugira ngo butsinde iyo ntambara. Papa Francisco kandi yagize ati mushyire intwaro hasi mwizihize Pasika mu bwumvikane mu biganiro by'amahoro aho kubyutsa intambara. Ku rundi ruhande ariko umukuru w'idini ry'aba Orthodox Patriarch Kirill we yasabye abayoboke baryo ko gushyigikira ubutegetsi bw'Uburusiya mu ntambara burwanamo n'abanzi babwo baba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Aba Orthodox ku isi barenga miliyoni 150 ariko abenshi biganje mu bihugu by'Uburusiya. Patriarch Kirill yakomeje agira ati muri ibi bihe bigoye igihugu, Imana ifashe buri wese kwitanga, harimo no kwitanga mu butegetsi no kubufasha kugera ku nshingano zo gukorera abaturage kugeza ku gutanga ubuzima. Patriarch kandi avuga ko aha hariho hazavukamo ubumwe bw'abaturage n'ubushobozi bwo kurwanya abanzi baba ab'imbere mu gihugu no hanze yacyo, hamwe no kubaka ubuzima bwiza, ukuri n'urukundo. Munyemerere mbashimire rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe, mwe mwese mudahwema kutugaragariza urukundo, umutima mwiza n'ubushake bwo kumva ibyo tuba twabateguriye. Igo Stamina TV na Igorosi Newani, icyo musabwa ni iki? Ni like, share na subscribe, ubundi biganiro byacu n'amakuru bigasakara isi yose. Asante sana, turabakunda cyane. It's Igo Stamina TV.